Tingwai soy lo te communal nang ji. Kasi communal ke pacuplang nang ni encroachers ante encroachers wabang si punangi itu dan encroachers tunghan ke eviction nang po VGR pensor kali government along lake khas land pen an ke eviction at nang po lake setahala bang ke 6 schedule asen pen lake tribal area for la pen hala muhet ki pubong Supreme Court order penta tribal atau umpang ke eviction nang ne la salam bang ke tu la si tribal umpang ke eviction nono la pen kapre ke umpang nang ke la ke eviction nang po usi da order da eviction ke claim ji ta Aron ating pensi claim nang po Aron ating pen claim ji pulotang te abinong ke labaso meeting do de pin da jok ada sin to la AL Assam Land Revenue Regulation 1886 along si top lap lo, lapen rule 18 along top udat lo, rule 18 along ipuke eviction forthwith kusi itu, forthwith pulotang te notice anda pinang ni kuat, latong pat eviction nangi kada government along ni penke, lapen non si rule 18 aru kipa eta amendment hoisil nahay, kiman government mati ase tarpora to ejection hobo lage buli noy jano it should be done under rule 18 buli ako amendment kora hegane hetu ain mote hala so ain pensi claim nang po pusi nili matalo la penili tum 2008 aning kanta la so alam kingwai dotsi council of han la penke dongka revenue circle of hantani tum lupida 2008 aningkan haladak lamsa khong cooperative tribal farming society walong ledo 3000 bigha 1982 aningkan si haladak ka establish amata la so long le anta la lamsa khong pulate la non la so area lodi area berda hala so long le anta illegal settler illegal encroachers tum si charai la si hala so long le ta non-mat eviction si halaso lamsa khom cooperative tribal farming society atau amhan aku pitu dia nangi kunil dong kadiman 2008 aningkan lasi laso kama bangta non claim pon det masilo kusini tum choning ri lo lapen ke claim bangka hok lo ting claim kete kopine agi kapre claim rong lo te hala encroachers atau bang ko dalong damamat pasti sudah lakukan keplang data tek kasi pasti long ledet account ilitum loting dan si klemvekpo nangki lain ni no matke lan si ningke jok just pusi punai pulau munit khayalam ninge dat nang pulau communal ke keplang pada tiapan Dr. Pida Sonsi nang tikroidus la sorting sila encroachers wa unprotected atau panke jat abidi beslita long lia bang suge papi pipe jat nang po bangke montol dohan userak nani labang sini lagi puang tu lakan unan de lagi 6 schedule ang tansi ko ya nang po he labang ke abino ke lalo e binang lagi anu mata present lase laso putha bijiar aputha anutin song ke doan political party ke thege ke doan isibet si report da bangke dan election back nang lasimili non na to han bachiniye barke as per honorable Supreme Court order BGR along le pen na pensi notice people Kita nak cerita.
masih keding la song la solam se song lo keding la masih la nilitum abang tu ki puke la keronia long chak kali ingwai soy pen ke klem la sono bang ke klem la ni pune ke bang ano te komunal an te ting la si BGR along le along kapret da hala da penda utset nang ko la son sini tu bang ke alang litum kalil tum klem po alang litum la pen ke ni tu mi po bang ke hala utset det pen hala tumpan sik sidul ateng pen galang litung sik sidul area lo ke dulong len la pot toy en nang jik po bang lai la pen la ke toy en ia prang va toy bom nang ko no mata ta ja tung ke aku longle ke me mu chon mu na tu po son longle ke me mu chon ta thai dam tho mat aku kar bia tung ke chini ne aku jor thu bom pole le te alam ke le pu thak le po la va si ni tung ke chuning ria bang ke mondol ke do an ka to ke tum arong pa che dam lap ma si lo la so pa che plang le de che fan kam ke klem dam si so ko bon de